Hak bani kong do ngarap ak jing sukya ka mansim. Namar kini ki jing ja. Ngakuan pan ken mau ya kitu kilai tili ki ken hon. Ka bani kong ni ken hon. Ka ba pelong ya ki banja. Ka ba ni ken hon. Ka ba ki pet kai ya ka jing ja. Ka balai ni ken hon. Kim tip ka ka balaja. Ngan keli dah dia. Bat ngan keliru ik parano ngelam jong ka VPP mano na preng nakini kilai kenuhon hakano ka mangi ngiha langi ha pa kenuhon ka banikong ka pelong ki banja nangi ha pa kenuhon ka baar ka bangi petkai ki jingja nangi ha pa kenuhon ka balai ka bangem tip ka balaja mangit scam makipai ba jong constituency ka bangami khmat lemba 17 North Long constituency kaba kentup lang ya kini ki artali ki MDC kawai ka Mokhar Panthor constituency bar ka baar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por balit bangla sim karai bangan susngap henrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ka jingsisha kadon hapo jonga hadir mula perkhat mala kelatia keladem ngasngo baka penrem yang asimat nomor kadon kejingong baka jing sngap kadai kejing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong blai kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor ka bangin kren bar kapor ka bangin sngap tengah sngo ban pen ken mau ka khlemat ka bangarung ban pen snok na dia sya ka seng VPP ngong bakat no jing sngo thiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mensia mo jonga kata ka kerteng jongka ka voice of the people party ngana perkhat bakade ka voice of the people party le halo kini ki jing ja paro nganut banong nganut ban pecisa mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsa tip ya gajing sisa baro tenrei kane ka bangile ngiwan hakmat jong phi media shapi pai ba kamut ban pen sothu bakla ya phi kamut ban yalam bakla ya phi kamut ban pen klumar jengmut ya phi ngimdoni ngidon bit thik gajing themu jingi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit na ka banta sata ka thong bunyalam ban pen klador ya gari bargajai pen riu jungi ban pen klador ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat shaki ki baba bachu bakham ba shu pai ba bi ngada ba jing sokhya ka man sim ngamla ban chu sngap kumla pen pau ki rang ba kadai ga jing sisa ba hadin menglayo ka phone call hadin menge kendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat ki wan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno ki don kini ki bang aku apan pau pi ki dei ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor ki don ke jingkermen badai tang hau pra ngina mon rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor ki don ki bong ba ngin let no ska UDP ngin let no ska kongres ngin no me tap bot shu lani ngin let no ska nota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jingker clear ngihap banuan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau baka ka baca ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banga ngadep an persya hakmat ka sisi bang ngadep ong yiki baka ka ba pipirai nganong la ban menjur barka ka ba persya apo ngan persya sabar nomor ngan sngou dia ada ngamle kumta nga sngou pen ken mau tu kan tin bong ba coward dies many times before that ureu kau pot wada biap bonsian shoban mat ya kejingya pasisha ngan pen mau haki por ki sinam ralit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini ki jengket at mentala borok sistem hadien ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngade ubreu bu yasha bat ngayai ne apa yang kata kejingele apa yang kita jekun nomor ngaken mau bi ya ki pai ba
ki bale jit nga klem pen ketram ki ba jit nga om nam tak jeman toy jo ki simet kan no ki ba yit ba thoy ki ban chabar constituency bran ka vote ki ba don ka jing it ka jinget ka jing shania par ka jing kermen hanga kum no mi khmat kum no wan shet ka lai ki kawan ka jing tenra nga habang athia ngade mam don jaka ka kentin kawan na shendet ka bong mame lada metip yu jing shisha ban met ngap yu jing sha men bam yu jing perem de mat kadau ngasngo bangade ban wan shapi kung pai ba kamut bakani ka bangin wan ba thu ipi bangna isi ba arden dan isi ya ka VPP em kumbangala ong yepi bakini ki parlok ru umdei bangin mi no na hupra ngeno mi no pra namar upra ingit umdei ujong no upra udei joki pai ba stang de pai ba ki be ingi kata ngin haban mi ndai nginom priang pat da kombai pa ngako an pen pau yepi ya kani nama supia pra kaman siam de mat kada pen ken mau ya ka jingja hapo constituency ki jonga ngalaya de ka constitution henry nga ong yaki ngam sempersya yaki ki candidate ka bapi pirajit wala da ngim don benta hakata ka jing bakla ha jing jet ke jongpi ha ka jing decide ke jongpi henry ngin siam lang ya kata ka jing bakla ke jongpi ban pen baha par ke jat pen rio henry i dr batskem bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio da kabor ngadon hangne ba ngakren menta ka mau pai ba lamba ka video with my responsibility and authority ban persyai nreng ngadon ke jing perkhat atau kopor next day ka bai dr batskem da bobrong ila kren pop media perstu bakla pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khmat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani parma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat the constitution correct ngako ban kren da ka basai piong bawa delbot u khampuli constitution uya light na constitution lada dongkam ki jing penongkam jing dongkam pen baha la penonra in the form of amendment kadai dr baskam nokam penikai schoolinga ngalalong no mikmat khat news nem ngako ban kren pi dak basai bade mo pi bo pen kenya constitution ya ke ga basut de pi ya ke ga pen biang ye pi ka biang ya ka bade kiwei kam de ya ka bade kiwei di go bakla ka bade ki jong pi ka de bade ro ngako ban pen pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kani ka kren shai ha ka wide kumno ban ha ka wide bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani de ban pha lembaga constituency ngina de banle la ka jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken nei piong bat hanaba ngala bakla na constitution kani ka ong kumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that halor jog recommendation jonga constituency committee ngala recommend rumah but kijing recommend jonga kalau basai mga akjing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki kensa item but ki badai tam lega ba small pala pa ba umpat juja ko ya pokok partai hapo ki election hakinu ki election lanehno no parti empat juja ko bawa apply na po jayau and declare pat na po mokhar kadai tanah kadaw fimla pen jubab ya kata kecil keli jonga apa ke procedure joka parti kabayo brio bangi recommend na po jayau pi declare po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklai pa ba ndai ngakuat pen pau tangan ni kowe empat judon ko ban empat juja ko hey ke judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hey judon po partai ban ete songkurim ban don ke engagement ban kiwei ndrei ya ka wedding nani ke jetho pat kiwei
kata ka bamlapan pedang kejatang hapo VPP. Correct. Hatu katangan serap. Kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong new MLA wala basta ujop tang arsin u persyaman warna brio na po pentor siya po mohar o na po pentor siya po jiao 19 jiao constituency ko bahap ka jiao mau prem baru persyaman warna apa na po mau prem siya po mohar pentor kan dia ka bamla panlong ngadabong baraki profesor baron brom ngadabong ki por balit la fi bakla ki MDC kan dia ka jing sedang bat menta ma pihi bakot ya kania kejing piar jemut kejing ya klum kejing penkelumar jemut demat kadau ngakwa bang penpau ba Dr. Batskem boton brom hatu fi bakla ma pina nga bakla mga pat ba bishar kania ngam sim don nang ne khmat ban pen kesan le dia deban penremeki hendai tampan bet yo to sembai jong kejing pen sutu sapi ki pat ba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bit sanpo nakasispa bagi pai ba hani hadim ki pai ini ke video kin sedang perkhat kinumla ban sulit cakap tap election dak jing songsit lagi kuat dak ba fi duai ba fi puson bat pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimna ni ban kan thoi ko parti nomor lapan khai ko parti lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginumla ban le kai ngimumla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengido nang ni pila ban penokam yangi henry nginum sya dari leiru ban penokam bakla ya ka parti ka sur ka parti jong pai ba nganoi pila ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi patnut ban be yangi napo ka parti nginai kawi ka assurance badalilay kata ka nong remblay ka bagi penokam kata ka clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilay ru namar ka jingja jok selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuan penpau umdai mga Dr. Batskem Barden nagbaburong kung presiden umday mga balik chua sa po ka media balik banyak tu ikamiyeng day mapi bam simla burom yang aku memeli ubaday way pat ubenta jong ka VPP ngalong hakas ngis potrik batchua namar khatsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee bar hane ka singira da kirai ka boyong da kirai ka bali ngan karshan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism po ka jingim ka jonga ngadon bitang ka nong rim Henry kaya ke bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan siya nomor yanga lakha bangan long lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pan pau nakaliang jong pi nga trai pen pidiang baka ngimong ipi ba pen panma pe ni kicing bakla ngi skua ipi da kadika sur jong upai ba nada ketika pure voice of the people long slur hadim jong dia ke video bangin penbi long slur ngidang don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang up community ya ke jesu bat ke jaya pa ngin kloi ban map bat ban klet no lada pi kloi ban ong bangila pedang kini ki kerom keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not ban ong ban ngi ai utaka assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko apa mau ban penpau kindiat kay ko baca dawa burom pi pat ba nomor Dr. Batskem la penpau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamba ba pi bat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah pentrika mi ka an ngarang keli gani po CEC hakmat jong barok ki badon ba hakmat jong pi pat ba lembak media bala ka long sya kumta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee te jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hato kani kam ka favoritism marsin per scam but marsin declare hadu kham aila chu ki wei
la kontradik daladi kum presiden barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra belai jayu pon nong krem tang wei pat upan tu kata kam di favoritism ngap keren ni jing sha na mar nganget ngaktien ko ong ba jing sha kan penmong bar kanum dei taman penmong kan plat lun ngala je di kalenti taman penmong ngam sim la kan jing sha penmong ai tai ba mong kin mong nrei tang ko wei kalong ka jing sha nga kalong tang ka jing sha kan plat lun jayu how ko MDC jong kan not juai ngan poi siya kata kabenta ngatip o pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend la dia nrei em nga keren ki jingsha nga ken mau ki por ba nga declare la dia bangan rung siya ka sengpra la bus borok we gari kasi jantia ndai dang la ong pa lanu pen pudiang yang pen welcome nga pen receive nga siya po ka sengpra nrei ka ba so thamula ka mga so baki ong pihapan resign chua namar baka party kalong kabukhoy nga I always believe in letter and spirit mnay tagaktien ngam sutra bercu preach nga sutunat uban practice tilmar kadaw jayu yang nga sobangan rung yung hap resign tengah la resign na mga buro may party nga res yung jigim chunga hapring maile barki ki babun ba kita ki high rank person mnay ta ki high rank person ki krupati nga res yala dia Rejayu mentah sisnam ngadi ubri ubaya sya ngadi ubri ubaya net le mentangi I jing sya buway na pereng ki MDC ublalit na ko party su party but uklam resign tanah party le uklam resign pat kum MDC don ayu ke ke JPR pereng badal bot nong rum but MDC jong not chilong aku apa bu not juai not juai ba Andrew Shulai don ayu shalender ngaku apa tip atau kani gadai katakan nong remblay atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kataka high level attitude nganum pedang ba nganiale hiru ka bang nadon pok VP nganum mailat bukan penuh kambakla yau pai ba nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba pangadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngemting ngemrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensai kidon ki ong po social media hana bai ba dal bot nong room ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga ka dei ka bamla ban long ka bamla ban priang batang ublay ubatep iki baro lada kalong siya kumta mapikom kipay ba pan ya ka application joylok jonga bilada ban tap spok state election committee hang ta ka namla shu bangan ri namla shu ban thok namla thu shu ban jeler hakmat jong pipay ba tiga kuar ban pensai kata ka bang juong ba mana kiren san election nga juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia maku apan power ko basay namar ka daw nganumi na upra kumangalong bangan rung sa party kabanganong kwa ban misyo kasyong hakaray ki jongki namar ki ong ba ya kakam jong ba adal bot nong room en saya keren indradap KMDC balay pitir mana keren menta balay film don por wa nomri tengen nak jibam don por kabakam koridor mata kade gije keren desuk bangila balay cupat ba da kowe kasur kowe kejemut bat kowe karai kajing keli menta kalong kumi kene ka pau syai kedar babi kuat tahun pendong kam ya nam tak aja mentoy jong no re jong no ngano maila ngam de urang ru politics menen ngadon khat nyu snam haka politics haka feel of politics ada ngakhenya ru barung politics la arpo snam la arpsan snam henrei ngasungu yu pai ba ban ngadon gijingit ke baskem bo pai ba unum sya pen stu bakla pai ba namar ngi ku aplat bapi pinum kulmar ke jemut perkat ngabo bangkan basai son penkut ngamdo gajing sun ngamdo gajing isi ngirang kemilenti barga jukren berbor mana kiren san election bangi scam menta ni song shngai menta amdi bangi don tong politician mri tang noilam joko VP ngila yo ru ya kaban i bergut bernget ya nong elam uban long nong elam jong ka chat benriu ka pateng ka manangwan ti henrei ngoi pitang ni kowe ban sai pat ba nganum keren
siya kipat ba na mga adap kular na mar kipen tut kipen mong kipen kinyoben yo pai ba blajit yang kum MDC men syuap kum MLA menta na ka baki yai don ayu sendet blai hap yai lai ka don ke ka ba hadu kan no kata ka ba pelong ya pipi hap yai lai na kum MLA tang ban ya keren ta mane selok ru nampak jiwe lam bakla bat ngam num syahiru banyalam bakla namar ka politics kadika sendur jauh blai kamta mo bagitip ini ka voice of the people kadika sur jauh pai ba ka bamudru kadika sur jauh blai namar kadau hasoy pen kot aku pen kan mau hani ke kindia si nle ko mo ong ha basram juli ko video ngapan kan mau ba ngada rai kot ban samjar nle ngamla ban syapan namar na keleng saudong ki phone ba ki wan bani kendu ko bela keren lang ki parang ba ki bodang hani ka po ban kamtam yani ka constituency arteli ka bang lami khmat mensyua kum MDC na 19 Jiao constituency bat menta kum MLA 17 North Chlong constituency ki baya kata lang bakini ki arteli constituency mokhar pentor bat ka Jiao mo prem unum don bala manun persap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbar sno ngala keren bapai ba ha ka bedai bani ka MDC kamtam di ki arteli constituency ngan sakren tede mata dau kamtam yang ngala pensong dor hari ni kindiat si ha ka bedai bat ki clippings ka bala pen lemba ki YouTube bo per ka bedai ka 2 years ago Arsenal belalit no ki pen kala pat saka 2 hours ago nani 2 days ago tede halor ta kanong rim ka pen klumari pai ba barki ngai i po comments baki ong badal bot pidi khun cherang ka mi pila kloy bane suk pila kloy bane donlang ndai pai ba ngam kwa ba manuru banyalam bakla ya pi pai ba nani mangaru dang sabjaru kalong boy dan patan bakta ka jelam bakla di mat kadau ngong bakini kidei ki bamde sisa ginang don hapreng kajing sateng ban penbe ite kerum keram ndai ka bol menta ka decision karai kadai ha party baror tu tenrai nakalyang jungi ni sudai mangin one part simba lembaga media syafi ki pai ba pentip ya kijing sama ko ampun kan mauru ya ke ga bayong ba strong haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ye te candidate adin ba dapat file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media ngamdal jik persya sa sisi ngapan pau ya gino ki candidate nakani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bat ka Jiao mo prem ngamdan kalau no kajing persya yete candidate nrai nga ko ampun nakabasya banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki keren da kumbai ki le da kumbai tiba kadang mas ko atong persya kida de kami nakasentur jong iba strong ibri candidate jong ka 18 mokhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagawai day bat kamukhar pentor kajing kali mata hawa piyay na po 17 North constituency habang i-recommend ya karteng jong piyo ka Jiao ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member na la recommend mga ko memali bat pen scam kata ndek ba suling ngo pat na po ka Jiao ko pang i-recommend ya pi i ba council chen ilalit direct sa post klamya lemba constituency kat bunkat kat ba constitution kong bari banyat lemba ka lemba units lemba ki circle lemba ka constituency nging ladap ban padap kamram ka basulingo pat balay pia lendat pat klam da pentit e constituency kam ta ba bangadon mga ko representative te gawan kajing bakla pat sa liang ji basrong lapan manapat na po mokhar pat pentor kaniru kalong ya ilat bas i bastrong direct sa post klam ya lemba constituency committee nga keren kani ban syai lam ki para member baro jong 17 North Chlong constituency bahap ki artli ki constituency ngam ko ban e persya jong party kam tam mari kapor kabaki pai ba but ndai pen kre election ndai kadai tam namar kajing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de matadaw ngayang persya tengah kuat penpau upai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny ba fi apply artli ka ticket bila man apply bro lai potuli ki constituency ka constitution ka sha
Hendai tambah penyo opat tangkawai konstituensi. Ngindal jikang kata. Hendai ka basuling opat kalong balay pihaban ya dandan. Balay hapan buri. Kani ngam bagadi ka policy. Jong ka party kani nga kren shy bit bagadi ka conspiracy. Purely conspiracy. Kaumut ba kabalay ka jinya salah. Salidat nangaku memeli jong ka konstituensi. 17 not. Tengah kuat pensai ita. Aku aruban keren, ya kawai kebenta. Habang keren, ya ini kejing syai. Habang keren, ya ni kebenta ban ai kejing syai supai pa. Ban keren ni kejing sisa. Ku mangalong yapi. Ngila pelong ila dia ku musembai ubarayak. Mut ngila kendu ila dia. Kamu mut. Larang ada bandu ya ketiket naga party. Lani lakadai. Bopai ba unumon syu, lani umsanya asyu ya nga. Hagipor kisi barangwan. Compare. Henry ke jingsisha kanongrin kadai banyan barkadi banong kabaskan. Dia markadaw ngakuat pempawi pi banganum compromise. Yaki ibaro tanah kadaw jong tiket. Tanah kadaw jong kata ka position ke jong abanong Wembley. Lani mentah ani kipor kiban sawan. Barkabakut ngakuat penkenmau tangan ni kuwi. Wala pring ni kije piar jembut. Yanga klem kha bangan syat kala. Ban ngam judon ni ban hikai nakayeng kesem ban syat kala. Henry kalong tang di kawi. Mga bat kayeng kesem. Ngenai ke jengkersan bapura. Yau pra nakani ke konstituensi. Hani ke MDC. Henry ka bakwa ban keren syai kedar. Ngam kwa banyalang bakla pada piu. Pai ba namar kamon kadai habi simet. Namar kadaw nga ong ye pi tang di kawi. Kung ukpa jo ke konstituensi. Pilang don kapor, duai, puson, bat bishar, bat habakadu, pinsala ban sim, yakarai. Tang kata, kabang kuwa ban kentui, pai ba, namar nakaliang jonga kum mga penpaw, banganum kuwa, ban sim banta ban di konstituensi, o bat kani ka MDC. Kum mga penpaw po ka CC, kum mga penpaw po ka media, kipor balik, namar ka jingle, sideline, jong ka party, yang aku memilih. Namat kadaw nga kuat penpaw ba nga kuat penlong ya kata kejing sisa ba nong rin kabanyeng scam baki noelam joka party kidai ban realize ya kejing bakla makani kam data ka mistake kadai ka blunder mistake jong ka party baru kawi kulishkun